ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯅꯍꯥꯛꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯑꯇꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯥꯖꯟꯈꯤꯕ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯀꯧꯏ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯈꯪꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯑꯇꯩ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯚꯦꯅꯦꯖꯨꯋꯦꯂꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯒꯤ ꯒꯟꯖꯥ ꯆꯤꯡꯕ ꯍꯅꯨꯕꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯟꯅ 2003ꯗꯒꯤ ꯁꯥꯖꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ न्यूक्लियर बोम अदु डोनाल्ड ट्रम्प ना अमुक्का हन्ना साजररोय हाइना हायनख्रे। हौजिकसु इरान ना न्यूक्लियर बोम साररोय हाइरी, अदुगा डोनाल्ड ट्रम्प मसा मथंतना अइना माय पाकले हाइना हराउजरी। मयामसु उबिरमगनी अइना हाइजिन बनते, अदुगा डोनाल्ड ट्रम्प ना माय पाकले हाइजरबसु यूएसए गी शक्ति असि हॉर्मुज ब्लॉकेट तौबा असिदगी हेन कनबा ngamdre हाइबसिमसु यूएसए गी येकनबा हाइबदि रशिया चाइना दा इरान ना नमदुना उथोकहलबनी। यूएसए ना मखाताना इरान दा अटैक तौसिनबा ngamdriba असिगी मरमदि यूएसए गी मिसाइल स्टॉक अपुंबा लोइसिनख्रे। अदुगा इरान गी यामना अहोंग ड्रोन सिंह थुगाइबदा अमदी अंगांग नुबी हाटपदा मखोइगी मिसाइल सिंह असि लोइसिनखिबनी। हौजिक हौजिक पृथ्वीगी ख्वाइदगी शक्ति लेरबा मिलिट्रीना हाना हॉर्मुज फाउदुना चटपा ngamlamba अदु इरानबु माइथीबा पीरुबदगी हॉर्मुज फाउदुना चटपदि लाइरदना मया नक्सिनबा फाउबा ngamखिद्रे। येकनबदा अतोंगबा पीदबा अदुगा मागी एम यौबा ngamहंदबा असिगी फॉर्मूला असि तालिबान ना सिजनदुना यूएसए बु माइथीबा पीखरबनी। अफगानिस्तान दा चही कुन चंगना डेमोक्रेसी लाखलगा यूएसए गी मिनाय ओइना थमनबा होटनबा याबा होटनरबा मतुंगदा ngamlaktrabada मखोइगी खुदलाई कया हुंदोकलमलगा तालिबान गी सरकार अमा अमुक लिंखतलमलगा चेलखिबनी। अफगानिस्तान वार दसु यूएसए ना पुन्ना $2.3 ट्रिलियन तिंखी, अदुगा यूएसए गी लानमी लिसिंग अनिगा चामरी हेना माथवाई मांगखरबनी। मसी खंगबा मियोय खरदि हौजिकसु यूएसए ना माय पाकले हायना खनबा यावरी, यामना कन्ना नोकनिंगबा पोई मखोइगी कमेंटसिंग पारगा। मथंग असि हौकिबा पुंग 24 दा पाइका न्यूज एनालिसिस ना थेंगनजबा पाउ खरम यामदा खुदोल तमजगे। मिस्टर डोनाल्ड साइको ट्रम्प ना हंदक चाइना दा चटलगा चाइना गी सी जिनपिंग बु थेमदुना हॉर्मुज बु ईरान दगी मुनबीनबा हाइजरबनी। चाइना ना ईरान गी वारी दी सुंगसा सादबिदा यूएसए दा ओइना ओनसिलगा ताइवान दा सपोर्ट तौगनु मदुना वर्ल्ड वार थोरकनी हाइबगी मपुंग ओइबा वारी ओइहनख्रे। चाइना गी हाइसिंगबा असि मसिबु कवे हाइना जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सिंगना हाइनरी। डोनाल्ड ट्रम्प का लोइना अमेरिकन बिलियनर तारा हेना चाइना दा लाखिबनी। मदुगी मनुंगदा महाकी मचानुपा एरिक ट्रम्प याउना अमेरिका की अचौब कंपनी कया की सीईओ सिंह पुलप हौदुना पूरगा चटपनी। ट्रम्प ना मखोई मयाम असि पूरगा चाइना चटपगी मरमदी चाइना गा यूएसए गा बिजनेस डील तौननबा, अदुगा चाइना दा यूएसए गी इन्वेस्टर सिंह असि उहलगा ममित थखनबा तौबो माले हाइनरी। मरमदी डोनाल्ड ट्रम्प ना होइदुना पुरखिबा बिलियनर सिंह असि ममिंग लेरबा पृथ्वी की अफौबा बिलियनर ngaktani। ममिंग ओइना पल्लबदा जेनसिन हुआंग निविदिया कंपनी की सीईओ नी, टेस्ला कंपनी की एलोन मस्क, टिम कुक एप्पल की, ब्लैक रॉक कंपनी की लैरी फिंक, ब्लैकस्टोन इंक कंपनी की स्टेप स्वर्जमान, बोइंग कंपनी की केली ऑटबर्ग, कारगिल कंपनी की ब्रियन शाइक, सिटी ग्रुप कंपनी की जेन फ्रेजर, जीई एरोस्पेस कंपनी की लेरो कल्प, गोल्डमैन सैच्स कंपनी की डेविड सोलोमन, माइक्रोन टेक्नोलॉजी की संजय मेहरोत्रा, अमदी क्वालकॉम इंक कंपनी की क्रिस्टियानो एमोनी। हरिबा बिलियनर मयाम असि डोनाल्ड ट्रम्प ना चाइना दा होइदुना पुरकलगा चाइना बु ममित थखलगा दिल कया तौनगे तौबनी, अदुबु अचौब दिल अमा फौबा तौनखिद्रे हाइना यूएसए गी जर्नलिस्ट कयाना डोनाल्ड ट्रम्प गी चाइना खुंगचट असि हौजिक फौबदा यूएसए गी प्रेसिडेंट अमना नंगबा ख्वाइदगी चौबा माइथीबा अमनी हाइना लौनखरे। यूएसए ना ईरान दा लोइसिनग्रबा शक्ति लेरबा मिसाइल सिंह असि अमुक हन्ना सानबगिदमक्ता रियर अर्थ मेटल्स ममिंग ओइना पल्लबदा न्यूडाइमियम, शमारियम, डिस्प्रोजियम, यिट्रियम अमदी टर्बियम न चिंबा मेटल सिंह असि यूएसए दा फंगदबना मरम ओइरगा चाइना दगी इंपोर्ट तौरिबनी। अदुगा डोनाल्ड ट्रम्प ना महाकी लोइसनख्रबा मिसाइल सिंह असि अमुक हन्ना साननबगिदमक्ता मेटल सिंह असि लेइदबदगी चाइना बु थेमदुना हाइरिबा रियर अर्थ मेटल सिंह असि लौनबगिदमक हदकी चाइना खुंगचट असि हाथु हाथु चटपनी हाइरी। हाइरिबा रियर अर्थ मेटल सिंह असि चाइना खक्तदा पुथोकपन नतना मसिबु प्यूरिफाई तौनबा सेंगतोकनबा टेक्नोलॉजी असि यूएसए दा नत्रगा पृथ्वी की लेपाक अमतद लेते। चाइना खक्तंगना रियर अर्थ मेटल सिंह सुंगतोकनबा टेक्नोलॉजी पाइबा लेपाकनी। मरम असिननी यूएसए ना चाइना की मखोंग पाइबोय अदुगा होई लाउदुना बिलियनर मयाम गपुना डोनाल्ड ट्रम्प ना हौदुना हंदकी चाइना खुंगचट असि चटपनी हाइरिबसी। चाइना की खुंगचट असि चटपनी हाइरिबसी मरम असिगिनी डोनाल्ड ट्रम्प गा चटमिनरिबा मियोय सिंह असिना कीबा वाफम अमा लेरमी मदुदी
Donald Trump na ganja gi nisa si handabadagi soiduna China dasu democracy chatna hansiga hairu batargadi lakminariba amadi Donald Trump masayauna phibam taroi haibashini democracy haina machin thiduna panglau lauriba Donald Trump Chinese citizen singdadi democracy pinning dabra haina mioi kharana internet ta hangnari China da Donald Trump na machin thiba aduga China da Donald Trump na wakan na ngangbang ngam aduga machin kangthok laga yamna kanna hai ki bahai babu Iran da khulai pibi ganu hai basini aduga China da ki halaga Donald Trump na Iran da amuk hanna attack chatharak pa yai haina newspaper sing da phongnari Iranian army ki oinadi hanadagi hena khongpham chet na leptuna USA gi anoba dhamki mayok nanaba full readiness leire hairi Donald Trump hojiksu mako ngaure Iran warda ki matau karam na lithok tuna chelhur sige khanbada tumba chabada marek mahau yaudre haina western media singi pau singda report taunari hojik pangthok deba BRICS ki summit ta Iran gi oina mihut Abbas Araghchi na lakli oiri aduga UAE gi su foreign minister lakli mepham asida Iran na UAE da Israel amadi USA gi mateng pangsin bagi damak akan ba warning tharaduna Iran da US Israel na chatthakiba attack sing adu UAE na haktheng na saruk ya khi haibagi praman leire maram aduna Iran na UAE bu maku hudorakpada Araghchi na UAE da hairi madudi US amadi Israel na makhoi bu kanbiba ngam khidrabani maram aduna Iran gi yum thangnaraga leiba leipak amani haibasi kaudabana phai haikre China da lakiba USA gi mihut pum namakna China na makoi gi phone singda tap tawramgani haina kiba pokpadagi masa masa gi phone sing China gi khungchatagi mayum handringeda thugaina khre hairi USA gi oina leipak kayadagi amadi US citizen singdagi pusinba debt haibadi sendol asi yamna haigalakle hairi prithvi gi leipak singna makoi gi sendol da 5% ki interest pi dabi yaroi haina USA da namduna pihan khre hairi Israel USA na Iran da attack tawringai manungda UAE na michang khomduna Iran da punna attack tawminana ba Saudi gi ruler MBS ta haijaraklammi hairi adubu Saudi na yakhidabani hairi Saudi Arabia na Iran da lale matung tawjararoi haina changjarakle hairi Saudi na Iran ga santi thamba pamle aduga regional gi oina punna thabak tawminana ba Prince Salman na Iran gi president Pezeshkian da haijarakre hairi aduga UAE na Iran da attack tawragani aduga UAE na Iran da attack tawrasi haina haurakhiba adusu Saudi na hojik khaktang tamthorakpani aduga Saudi na Iran ga non aggressor haibadi amada attack tawdaba haibagi dil tawnanaba haina hajarakre hairi USA gi CENTCOM na Iran gi air power asi ngasi khaktang haidorakle USA na hairi Iran da numit Nifudigi strike tathakiba aduda USA gi oina aircraft kunthraga mapan mangkhre hairi video clip asi yangminashi mahaki wafam asi US ki news channel singna machin thibani Trump pu kibadagi masing wat na hairi bani hairi hojik USA gi Iran na thugai kiba aircraft sing adu amuk masing thadarake USA gi oina MQ-9 Reaper drones haibadi surveillance drone makal abani masigumba drone asi kunmari Iran warda USA gi oina mangki hairi aduga masina USA gi aircraft mangba apun masing gi chada humphuni aduga mathangda mangkiba mathangda Iran na thugai kiba aircraft asi F-15E strike eagle ni masigumba aircraft asi Iran na yamdrabada amma lowba yadana kai ki hairi aduga atai kharana sathina sokhan ki hairi mathangi aircraft asi A-10 Thunderbolt 2 haina khangnaba aircraft aduni asigumba plane asi yamdrabada amma Iran na thugai ki aduga mathangda E-3G Sentry AWACS haina sukhangnaba USA gi apai ba radar haina sukhangnaba plane aduni masigumba unit amma Iran na thugai ba ngamki aduga masing khangdraba helicopter HH-60W combat rescue helicopter sing amadi UH-60 Black Hawk sing masing khangdana thugai ki hairi maramdi asigumba helicopter sing asigi chapchaba Iran na thugai khiba asi CENTCOM na ngasi haidorakhide mathangi aircraft asi KC-135 Strato tanker ni thau hanaba aeroplane makhal amani asigumba plane asigi unit manga Iran na thugai khi hairi mathangi plane da F-35 Lightning II hairiba plane asini asigumba plane asi yamdrabada amma aduga atopa amana ikui kuidana Hormuz mathakta 7700 squawk code piram laga mangki haiba plane aduni masiga tharaga F-35 Lightning II plane asi Iran warda USA gi oina mangjakhiba masing asi anini wafam asi thamjabaga loinana paika news analysis
ꯇꯥꯏꯝꯁꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ